Ош базарды аралап соода кылып жүрөм. Перчатка барбы? Беришти ти хозяйственный перчатка. Чупрак. Резинасы жокпу? Сплошной материал. Сплошной материал керек мага. Алейкум. Bunlar motoyik bile. О, жакшы. Жакшы. Өзүңөр. Biz öyle bir süt içiyoruz. Сөт көчүрүлү. Хорошо. Kapıya kestim. Özüge mon tatlı alasın, yaşlar film atlar. 5-6 yıl kedim. Bu erkek kapıya gelin. Gelesin. Telefonu şu nasıl siz düşünün. Bir pasport. Daha 5-6 yıl tatlı. Kapıya Базаркомдор, базардын крупный владелецтери, магнаттар азыркы властьтын ачуусуна тийиптир. Жакында эңкилдетем деди го. Что Жапарова, что Ташиева. Мен Бешсарын базарында жүрөм. Ай камчыга ыйлайсың го жакында. Кожоюну камчы, жолошпай, уялчакпай. Конфет ири салмактында. Ирис, нифига себе. Кандайсыз? Апкаласыз? Көптөн бери ириске отуруп калдым. Кадимкидей ирисчи. Советский ирис. Салам алейкум. Валейкум ассалам. Батыр кандайсың? Мясноға кірдім. Мен обычно жылқының етін аламын. Жылқының етін іздеймін обычно. Емнеге дегенде жылқы таза қанды жануар. Только шебер чөп жейді. Hoppa. Башқа ойларды білесіңер да. Шеше пешетле деп салады. Ассалаумағалейкум батыр, қандайсың? Постоянно клиентің келді. Так, жылқының еті бар ба? Бар да. Майлы жер керек мага. Именно майлысы керек. Бүгін жоқ. Жеке өттерің бар. Так, бұл сіздікі же тек балаң ғой? Бізге қарай. Қаншадан кілада ма? 600 сом uçak. Uçağı olsun la? Bunlar uçak. Bunlar uçak. Так. Soğuk şerek bir de son mu? 20-30 gram soğuk uçak. Bir çaynasan may çayna değil. Burada, oşo. Жылқыны тұрып, етін алып тұрып, үйге барып, бішіріп, бачаңдап бір çayna ойын бе, я? Тура қылас. Я байке. Аш болсын. Так, отырыңыз. Мощный. Еме, расчет қандай? Ембактан... Ембаңыз бар ма? Все, Ембактан төлем, е? А то теги банктан ақша өтіп беріп, Ембанкқа толып қалды. Бар. То есть, компаниядан өтіп беріп, Ембанкқа отырып бердің, ошаларға төлеміз, сізге мақұл? Компанияны азыр, ошамен шешіп өтпаймын. Компания, bizde Embank, bizge hep fotoğraf. Ембанктан. Все, хорошо. Так, қанша oldu? 2485 som болады. 2500 болып тұр да? 2500 som. Хорошо. 2500 som. Хорошо, байеке. Азыр Ембанктан төлем, е? Да. Все, сал береміз пакетке. Таза пакет бар? Қазір пакетке салып берейін сізге. Embank'ta айтайын. Хорошо. Шунақайынан. Bir çaynasang may çayna дейді. Тура айтасыз. Ет жегенде боласыз. Бұйырса иншалла. Соғым сойып, bir жылқыны көтіре чағып жүрмек білем. Демене соғымдас жүрмек білем. Дәрлі базардан сатып аласыз да. Жылқының етін. Нұқыра қырғыз қатары. Еми лепешка алалы. Тәттет бұтын. Саламатсыз ба? Пеш лепешка бар ма? Бүгінгі свежий бе?
Бүгүнкү свежий болсо алам, кечеги болсо албайм. Үш отатта просто үш отат. Иә. Үш отатта деймін саған. Так. Бир моуну коюңуз. Что-то каты эмеспи, что-то? Жоқ, суыққа да қатты бәлкем 25 деп. Қаншалап? 2 моуну коюңуз. Мына қыздыр емес, қаншалас? 3 моуну. Что, моу? Свежиген кычыраган. Анайчы моу кычырак экен. Моу экен. Кейінкісін ал. Соны ал. Моу экен, 3 экен. Шөчөн татып коюң. Канча сом болот? 75. 75 сом. Аз берем. Хурма шоколадный королек. Ай, девушка, сюда смотри. Сколько это стоит? Шоколадный королек, 150, да? Да. Так. Сейчас выберу. Пакетик дайте. Так, сейчас. Раз. А почему они твердые? Так. 3. Все, взвешивайте. 160? 106. Муну деген жүзім дейді, біз дегенде жүзі дейді дейді. Кесіл емес пе? Иә, досым. Кесіл емес болса ола беремін. Секвойя деген жипте катасатып баратам. Ушунакаянан. Да, он говорит, мне Витя показал, где твой любовник, я нашел его квартиру. Я говорю, так постучал бы туда, в эту квартиру. Но не постучал. Мы переехали, купили квартиру, переехали в другую квартиру. Даже жалко ее стало. Ну, такое подозрение на девушку, это, ну, конечно, нормально. Я не Да представляю, нет, там челушка какой-то вообще я таких людей сумасшедшая. еще не встречал. Скажите, а он не принимал ничего запрещенного? Ну, конечно. Тогда понятно. Все меняет. Конечно. То есть вы разошлись не с ревнивцем, а с человеком, который употреблял. А как вы от него рожали, вот эти маленькие? Он же, наверное, давно этим занимается. Слушайте, когда я рожала, у меня был хороший муж. Ну вот у меня был, правда, Ош базарынан келген соң дарада намаз окудум. Сатып келген фрукты салаттар менен чай içtim. Телевизор тиктеп коюп жатам. Этти болсо жылкынын этин кечинде салып жейм. Кыштын караан чилдесинде жанды баш керек да. Ушунакаянан жашоо малина.